平息。再来看德国国防部昨宣布讲，准备要伫立陶宛派驻大约4000个兵哥，要来加强北约当兵的战力。立陶宛的总统瑙塞达是指出讲，这是为了要应应白罗斯接受罗西亚佣兵组织瓦格纳领导人普里戈金未来一定会分配愈侪资源予情报部门。另外，美国总统拜登伫拜一的时，嘛明确表示讲，美国并无参加瓦格纳兵变的计划，嘛强调讲西方国家甲北约甲即届的兵变无关系。德国国防部长皮斯托瑞亚斯甲北约秘书长史托滕伯格最近访问立陶宛首都纽维尔斯，为后一场伫立陶宛办的北约峰会做准备。德国国防部也宣布，准备伫立陶宛驻一旅的部队，大约4000位士兵。That the deployment of the German brigade in Lithuania is a national security priority for Lithuania. We have allocated significant funds building infrastructure and working on creating excellent training conditions on the ground. 目前，立陶宛大约有800位德国的士兵永久驻守。伫咧白俄罗斯接受兵变的瓦格纳领导人普里戈金了，北约就加强当兵的防线。立陶宛总统瑙塞达指出，将会分配更加侪资源予情报部门。针对最近的瓦格纳兵变事件，美国总统拜登伫咧白宫正明确地讲，美国甲这件代志无关系。Let me emphasize, we gave Putin no excuse to blame this on the West or to blame this on NATO. We made clear that we were not involved. We had nothing to do with it. This was part of a struggle within the Russian system. 即马要对瓦格纳兵变做结论，还阁尚早。西方各国保持充分的协调沟通正重要。拜登也继续甲乌克兰总统泽伦斯基通电话，表达支持乌克兰国防、主权甲领土完整的立场。泽伦斯基伫咧视察顿涅茨克甲扎波罗热地区发表谈话时阵讲，前线即马向前杀的速度正顺利。Донеччина, Запоріжжя, наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям побільше таких днів. 泽伦斯基也讲，已经甲各界将领开会讨论乌军反攻的后一步行动，也补充讲会继续甲美国总统拜登在内的盟友讨论军援计划。目标是互俄国所有的领土重新得到自由。公司新闻郑伟林编辑。